Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para tantretan, utamaipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaulah cintai, kaulah muljaki. Moga-moga berdana pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja banyak manfaat. Berkata Nabi Allah Subhanahu wa taala, tak pada benda atuning orang lain. Atuning para pewaris Rasulullah, ulama pewaris Rasulullah, tak pada benda atuning lain. Atunging para walina Allah cak pada ki benda tunging pada benda tunging lain. Atunging hamba-hamba na Allah sesoleh mereka cak pada ki benda tunging selain. Napa boleh saya ketunging, saya cerita, saya sampiaki tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti nyampiaki, otabe merengaki, otabe mempelajari tentang orang soleh, tentang pewaris Kanjeng Nabi Muhammad, tentang walina Allah, tentang para nabi, tentang para rasul. Napa boleh Kanjeng Nabi Muhammad cek pada eki ben ngidingaki cerita-cerita lain, cek pada eki ben nyampiaki penyampaian cerita-cerita. Karena kenika Allah nyeritaki dalam Al-Quran, nyeritaki tentang Kanjeng Nabi, para nabi, para ulama Allah, para mujahid, para pejuang. Mereka kelebihan poci ben Allah. Dari Quran dipoci, para nabi mereka poci. Kau taman mereka. Yungkapaki ben Allah moci. Allah paling penghargaan. Abri pujian, abri penghargaan, abri nilai saya sangat azim, saya sangat besar. Maka kau datang tretan, ben kenika berengah kau datang tretan dek Allah. Berengah kau datang tretan, ajaran lagi odik ngitunya. Berengah kau datang tretan, ajaran lagi odik kau datang tretan dek Allah. Berengah kau datang tretan, ajaran lagi odik, kangkui melanjutkan audian akhirat. Berengah akhirat. Manggana walaupun dalam sholat, ketika abek nikah Allahu Akbar, ketika abek mengagungkan kebesaran Allah, ketika abek menghormat kebesaran Allah, keagungan Allah, mereka kita
ya ceri bakun nyebut sifat-sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Rabbil Alamin. Ini kan beda orang-orang Allah an'amta alaihim. Esena para nabi, esena para siddiqin, esena para syuhada, esena para salihin. Ilmu salat assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Kotu kiki beimam mana? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kotu apa? Kotu berhubungan dengan beliau ni kan. Kotu berhubungan dengan orang-orang sesaleh, berhubungan. Wa ala ibadillahi salihin. Mulai orang soleh tingkat bawah sampai orang soleh tingkat menengah sampai tingkatan puncak para nabi-nabi Allah. Ini orang soleh. Wa ala ibadillahi salihin. Karena ini makanya Nabi Ibrahim wa alhiqni rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Temuaki abdina, gabungaki abdina ben orang-orang sesaleh. Nabi Yusuf wa alhiqni tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Bahwa fataki abdina dalam keadaan muslimah wa alhiqni bis salihin. Temuaki gabungaki ben orang sesaleh. Itu yang soleh ni kan tetap bareng bersama dekat Allah sampai mati nak apa tawaffani natuan nabi muslimah wal hikmi bis salih. Itu orang soleh sallallahu alaihi Muhammad. Tidak pada ki begini cerita napa kurang cerita muskimos kurang apa cerita napa pokok hedang ini kan cepat ada iki karena kita ni kan andik hubungan kan orang mukmin umum bae ampun di hubungan innamal mu'minuna ikhwatun. Nah apa boleh orang mukmin se depak ketingkatan orang se soleh. Nah boleh dekat tingkatan se soleh utaba aulia utaba pewaris Kanjeng Nabi Muhammad. Napa boleh kan nabi-nabi, napa boleh kan para rasul sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ben orang munafik. Orang munafik sombong getaran, ke orang soleh sombong getaran sombong. Kalau orang tak sombong getaran kan. Orang munafik yang sombong. Sitrum nang yatena tade. Getaran nang yatena tade. Kalau mau orang mukmin atena orang pun leh sampung dalam salat wa ala ibadillah salihin. Mereka pita tak ada. Ya iblis misalnya nggak boleh iblis hendak ke Allah tapi tak hendak ke tuntunan Allah. Hendak ke Allah tapi tak hendak ke orang-orang Allah. Ke Nabi Adam tak hendak. Sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Musa, terus nabi-nabi, sampai ke Nabi Isa, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad tak hendak. Tak hendak ke tuntunan Allah, tak hendak ke orang-orang Allah. Nikah iblis. Menterselamat tak terselamat jadi bodoh kan maafoi orang soleh nikah orang soleh walid Allah bodoh kan maafoi daerah kan maafoi bodoh dengan negara sih kan maafoi kini kering tuana kalau dah cerita ulama nak Allah bodoh kan maafoi bodoh dengan Jawa bodoh dengan Madura bodoh luar Jawa bodoh dengan negara kan maafoi negeri mun kini kan ulama pewaris Kanjeng Nabi kenika ring tuana abad. Orang soleh kenika saja. Orang soleh aulia kenika sesepuna abad ke Allah Subhanahu wa taala. Sepuna abad di dalam agama. Sallallahu alaihi Muhammad.
anu je dah. Jadi dari luar negeri je dah, misalnya dari luar Jawa je dah, benih anu, nikah. Orang benih anu, suatu aja sih boleh tunya nikah. Karena itu henteh ben Allah nikah. Aktab, anjab, sadat, ahbab nikah. Sana nikah ulamaan, ar-rasikhuna fil ilmi, kuna orang-orang sih wafat henteh sebab asal. Karena umat Muhammad nikah ibri reng tua ben Allah. Sabu. Sampai nak balik kakui odi panggilin naik odi boleh tugas semorok yang piaki boleh tugas tak bisa morok nyetir tugas umati kancing Nabi umati si mewarisi umati ini kan sampai ke akhirat kancing Nabi umati tugas sesujud bersugat bimbing menemani. Wah, ini cemah-cemah. Karena sebenarnya ulama umati ke ambiyai Bani Israel, ulama umat sengkok sebenarnya pada nabi-nabi Bani Israel. Bodoh sendik kelebihan nikah, tingkatan sekian, bodoh si tingkatan sekian, tingkat. Nikah setong saling nyampurna aki, saling melengkapi. Daripada ben para nabi la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Nikah nabi nikah beri kelebihan nikah, mun nikah beri kelebihan nikah, Nabi Daud nikah, Nabi Sulaiman nikah, Nabi Yusuf nikah, beri kelebihan masing-masing. Tak bisa serupadan, tak bisa benar. Karena tugasnya lain. Pada Allah Muhammad. Tapi setong pada tujuannya pada ke Allah, tujuannya pada ridhonya Allah, pada tujuannya atampar ke kanjeng Nabi, tujuannya pakun kauntongan ngiba kauntongan lebih debat akhirat. Sobong ngarep fulus tak ada maksudnya. Karena umana urusul senerima amanat para rasul. Al ulama umana urusul. Kan Allah ala Muhammad. Ini kata tanggung jawab. Lebih-lebih tidak orang nikah para mati. Ikan jebrek. Beratna ulama, beratna aulia, pewaris kanjeng Nabi tidak ampun pada umat atau murid atau santri atau anggota tidak hormat. Kenika beratna ini. Karena kenapa sih berat? Supaya husnul khotimah. Ikan berat nah. Detik kuru kan ikan berat nah. Allahumma salli ala Muhammad. Pangkat kanjeng Nabi, saat wafat kanjeng Nabi ummati berat nah ikan. Allahumma salli ala Muhammad. Karena tantretan yatak makana kulit tantretan nikah. Makana kulit tantretan nikah satu aja sana foto mangker bede bimbingan reng-orengan Allah, reng-orengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun atunging tentang beliau-beliau napa boleh tentang para rasul, para nabi, tong rampung kanjeng Nabi Muhammad nikah cek pada akiban nyampiaki kota bemerengaki careta lain. Pahadir Athena. Karena mereka berengabak ke pangeran, berengabak sampai ke akhirat mereka. Umum pasangan tak ada getaran nih kanja, tak ada sampungan, tak kuat nih kanja. Oh. Alamat Apollo ngabun iblis setan bangsa pada men terselamat tak sangat foto. Terselamat tak kepi. Angganan yang tiba korai sampiaki akhdiru qulubakum. Tidak tunging tentang kanjing Nabi, tunging tentang mi'raj kanjing Nabi, lahir kanjing Nabi, akhdiru qulubakum. Sur pahadir Athena. Pahadir Athena. Male abek nikah masuk ke dalam male masuk. Male berhubungan karena manusia bekal Apollo bersihkan cintai.
Yusyarul mar'u ma'aman maleatamba kecintaan abe, maleatamba pangestona abe, maleatamba hubungan abe, maleatamba bagus. Ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albab wa hadiratih ya ma'syar dzawil albab. Jadi sallallahu ala Muhammad hatta ajlu lakum maraisa ma'ani ya jallil ahbab al-mahsusi bi asyrafil alqabir raqi ila hadratil malikil wahhab. Ini kan mi'raj. Hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Wow. Dia tuh ngiro melota perjuangan kancing Nabi, dakwah kancing Nabi. Wah ini kan. Coba dok ini cerita-cerita lain. Coba dok ini ke lain nih kan. Berngabuk ke Allah. Waktu aja ke ateh. Tuh bagus ini ke ateh nih kan. Beliau-beliau. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Falamma ana awanu zuhuri syamsir risalah fi sama'il jalala kharaja bihi marsumul jalili linaqibil mamlakati Jibril ya Jibril nadi fi sairil makhluqati min ahlil ardi was samawati bittahani wal bisyarat fa inna nural masud ya nur kanjeng Nabi wasirul maknun kanjeng Nabi sil ning kanjeng Nabi nur ning kanjeng Nabi saya kanjeng fa inna nural masud wasirul maknun alladhi awjatu qabla wujudil asya'i wa ibda'il ardi was sama' angkuluhu fi hadhil lailati labatni ummihi masrura. Bada yumina mod ngancing Nabi bada nang hebuna nih sallallahu alaihi Muhammad. Dia tunggu kanjeng Nabi ini aku besar tunggu aulia kau besar kan. Guru saya tak kau besar sakit berbaik. Dia tunggu orang soleh aulia kau besar ya. Mun tak kau besar guru sakit tak nyaman bertepat sakit. Orang sakit tu mata kai beri gula mau jak baik. Beri jajan mau jak baik. Dia nak melaki jajan segenap orang siano pakun mau jak baik. Beri buah-buahan mau jak baik. Nah boleh je cetai. Berampun. Nikah kau tu tuli tampe. Kau tu tuli tampe. Apa engkau kau tu soleh ma'anu ki beda ki dina tuli tampe. Maka na rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Cek sampai wala taj'al fi qulubina cek sampai beda dengan tiap tina ghillan beda tentu ghillan beda cuba ghillan beda semua lil ladzina amanu orang-orang sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Nyuon patah cabut pada ben sombong nang ya ba nyuon supaya minta cabut ke Allah napa kesombongan mun beda sombong ya ba nyuon cabut ke akar-akar nyuon banget karena pangeran apesan wala tamshi fil ardi maraha sampai ben ajeulnya tesapu meda kana ben congkak ben sombong nyuon cabut banyak kayaknya.
Karena tak genteng benatin, cek sombong kasih tak genteng benatin. Tak baju buat dah pakai akhirat dek. Tak bukti. Saya soki cek sampai sombong kasih muslim. Beda orang nikah sombong, kalaban kasokian. Beda orang sombong kalaban jabatan. Beda orang sombong kalaban nasabah. Beda orang sombong kalaban kasaktian. Beda orang sombong kalaban kekuatan. Beda orang sombong kalaban katakun. Beda orang sombong kalaban mantina. Beda orang sombong kalaban kekuasaan. Wah, terselamat. Warna kuasa bun seromben kabebeueun ja macam-macam. Tersemacam. Walana nasab pas bun seromben ka katurunan tunggalatan ja macam-macam. Belik ben pangeran dekian. Terselamat tak ulah terus. Yang soki sombong fuqara mun tak belik miskin ya akhirnya dekian posang dekian. Mangkana la yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi berarti sekoni tak masuk surga orang sekoni boy bedang yatin ada sombong tak masuk surga terselamat urutan teretan itu yang terselamat. Berarti mulusan sombong ni benikun bailang nyona cabut karena waramu nyon cabut ke pangeran ni penyakit besar. Jadi kasih iblis tanda kasih Sayyidina Adam alaihissalam terselamat. Pas dengki boleh kan. Wah ni nyon cabut terselamat oleh perintah saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ontong beri kancing Nabi, orang beri kancing Nabi. Mantar oleh kilian akhlak kancing Nabi. Oleh kilian sifat kancing Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilian. Fa inna nural masuna wa sirral maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya'i wa ibda'il ardi was sama' angkuluhu fi hadhil lailati la batni ummihi masruram laul bil kaunan nura waqfuluhu yatima wa utahhiru ahla baitihi Allahumma besar tidak tugeng kancing Nabi bos tugeng para Nabi bos maca besar berak bos mantar tak sake ai berni lagi ai bersih dalam mantar tak sake mun ai berni kabur semalo ku masuk palotan masuk tu kak tabu beres aja ndak ning malotan mun engko enggak ngapa cukup subuh masuk ke jojon mah nyaman menikah kan kanjen nyampur nyon ke pangeran tanhan lubihin okot nyon lepas kan terlepas nih kan sallallahu alaihi Muhammad alailang sallallahu alaihi Muhammad melahirkan kanjeng Nabi, dirayakan pun Allah. Melahirkan kanjeng Nabi dirayakan. Tadi rayakan belum menjalangi pun bumi min nuri Muhammad ni kafir. Kila angkul kufiyah. Karena apa? Awjatuhu qabla wujudil asya ni kan. Sayyidil anbiya wal mursalin. Belum kita rayakan. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi Adam diperkenal lagi benar Allah, Sayyidina Adam diperkenalkan benar Allah. Sampai ke Nabi Ibrahim, nabi-nabi diperkenalkan oleh Allah. Nabi-nabi ceritakan tentang kancing Nabi dan kaum Mekah. Nabi Yakub cerita kaum Mekah tentang kancing, sampai ke Nabi Isa cerita tentang kancing Nabi dan kaum Mekah. Itu soalnya cerita. Tuh ontong berarti umat kancing Nabi. Lakar kanjeng Nabi ini kah tuti pembicaraan lah orang-orang Allah, tuti pembicaraan lah para malaikat-malaikat, tuti pembicaraan lah para nabi-nabi sebelumnya, sampai samangkin tuti cerita orang-orangnya Allah cerita tentang kanjeng Nabi bentak lima oleh sallallahu alaihi Muhammad
Oh salli ala. Mangkana cerita qila huwa Adam. Wah. Kalau enggak ada boleh nih kah? Lek ada boleh nih kah? Bepengalek ada boleh. Kan kenika cerita kan dadi perbincangan bola Kanjeng Nabi ini. Malaikat. Qila huwa Adam. Lebar ada bak apa Salomon ale boleh kada ni. Qila huwa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu 'alal maratib. Bener Kanjeng Nabi Adam tambah pateng kiban Gusti. Qila huwa Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal sallallahu alaihi wasallam. Qila huwa Ibrahim. Katanya, pernah Nabi Ibrahim dia tak tuli buka benar Allah ni. Kan tu Nabi Ibrahim bonni. Nur apa sih? Nur Musa bonni, Nur Isa bonni. Sampai ke bobo sampai ke Nabi Musa dan Nabi Isa. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu latal waqar. Qala huwa Muhammad. Qala huwa nabiyyun istahartuhu min Lu'ay bin Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jaddu thumma ammu syaqiqu. Allahumma Kobas mak kobas sika tunging Kanjing tunging rek boleh tunging para nabi kobas perbincangan nama mereka. Bagus. Mana ibu baik. Montanga apa lah dia itu. Keluar, muap keluar boleh. Dia menteri parengan beres nikah menteri parengan beres, nikah menteri parengan beres, Kak Dinto parengan beres. Kak dinten barengan beres, nikah bareng beres, nikah juga barengan beres. Beres. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, bahiki di akhlak Kanjeng Nabi. Oh, mapan. Sacap-cap bahiki di akhlak ka. Sacap-cap bahiki ikili sifat Kanjeng Nabi. Bo mapan orang ni kapan. Mapan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada zolim ni kata ada zolim. Karena Kanjeng Nabi ni mulai dari Athena lalakon natengkana sampai bangsa negara nang sabu orang malah tak kuasa reng zolim ni kan tak kuasa reng zolim. Sallallahu alaihi Muhammad mata ada kesyirikan mata ada kezaliman zolim kehormatan orang bodoh orang zolim dekat hartana rakyat, hartana umat, hartana masyarakat. Oh, terselamat. Bodoh zalim dak menumpahkan darah orang. Terselamat tapi. Tetap tertirai zalim. Zalim ni kan zulumatun yaumil qiyamah. Ingat nikah pentan tretan je. Akan jarkal terus tertirai pejabat aja pasakkan dulu ni kana. Tak kaca mata pagi, tak kaca ngembang lagi, tak kaca memperbaiki antara tukum beragam terus selamat terapi. Biasanya makan kui mata pagi, biasanya kan kui mengembangkan kecil masalah. Oh, enak nih kalau. Amin tekan nang kui pulpen nang kui tok foto. Aduh, mantel selamat tak ada. Mancung bulu nak kolek nih kata dia. Mancung bulu kolek. Dunia kau tuh pada di dunia hasanah saya bisa tertinggal oleh kebagusan akhirat. Baba namun tapal datun toibatun murabbun ghafur. Enak menyanyi Allah tapi tak ada lakon. Kau tu ala lakon masih di betul tidak datun toiban betul. Kau tu ala lakon tak ada nang. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul. Nafsu ni kan abu benih nafsu ni kan cek sampai nguasai abu setan bodoh sampai ke kiamat ni kan setan nafsu ya abu gulut bodoh terus tapi cek sampai nguasai abu orang zalim ni kan dengan negara dengan daerah bodoh ni kan cek sampai nguasai negara cek sampai nguasai daerah
baik zalim ke kehormatan orang, zalim ke daerah ke kehormatan orang, daerah zalim ke pesena orang tunyana orang korupsi ini kan terselamat tak gula terdekat marengis tina pun nyakak pun ben ini kan tina pun tak ngasak tak pun nak lebih ini kan pokoknya halal sih masuk ini kan lah kau bener ngabus bian gula ni kan ya kau bener tak ngasak lah kau nak nyakak halal kau bener tempung bian masuk arosi yang bulenger nggak masalah marengis terselamat pak mak tak kira ko pak terselamat dia nembungi yang tekak berdengar nek kene ben ambungi ya ontong ben lambek berdengar kapak natibi kamba natibi cek lempi pak nambane panyangke ceduk kasange kala ka beli es ngako namang kin ngoten ontong berelangker ontong bermusola tak terus pas bian ngene kamu pas terus ada musola ada semainnya wah raja ni tak bisa negara batak ontong lagi kene sebab langker beres men ya ceri bismillahirrahmanirrahim barakan bismillahirrahmanirrahim ni kata ni bini ni lambok ni boh kundelan nanyain kalah mesin ka beli es lambok ka beli apa cintul lah keran mun sorong acong bunyoan saya ngak geni kan lambok kan ontong semak ka ustad nih hulu ngaji alhamdulillah belenger tak terus boleh si terus sampai gen sepeda motor sampai gen sape bodoh si saran boleh sampai ke di daerah-daerah di negara batak aduh terselamat tapi selamat saya di Abu Bakar nih sekalian pernah kapasukan kan orang ngaberi ini kan pas saya cerita aja kayak itu hasil lah kak dinto kalau ini saya cerita anak gue pas langsung cetok saya di Bakar pak keluar boleh wah aku keluar jadi takut lah haram masuk lah haber karena ini amanat Allah bukan amanat Allah ateh amanat Allah sapu orang itu nyahi jauh aja tinggal gak ngasak betah cek ngarap sini benim ben PC ini bennya cek ambu cerai kempe ampun anak mulai men kempe ambu cek ngarap PC anu ambu ben kempe pun benin anak boleh rampis pon ambung cek jadi nak boleh ambung napa tahu tibi ora pon Allah lama tidak pun teka jadi pembantu tidak teka ala korok norok orang halal ben gini kapon nyamanan nang itunya nyamanan nang itunya lapar Kanjeng Nabi mumpen lapar tuh tabu lapar nggak akan sampai sehari dua hari nggak akan Kanjeng Nabi rasa tak akan 2 hari Kanjeng Nabi pernah merasakan tak ada air keluar akhirnya sallallahu alaihi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kok tadi kalampi boleh berak setong Kanjeng Nabi merasakan kendi kalampi setong king beni bola tandi Kanjeng Nabi lampek wae beuki ka urang Allahumma sholli ala Muhammad mun di lampek tekan di daerah ni orang miskin ki bagian padahal laban butuh daerah ki bagi ka urang kan ni kadang tekak bedeng cerek ka urang kan aduh bedeng apaan anak abek ni kan ka sampet ka emah boleh kan mentel tak sarah gelu mentel tak sejak ring andi ni orang miskin cek bohel lah kan perjuangan cek bohel sila ndik bes seki ngarep po aduh
Nak kene. Mun nak kene kan iki maklum pada gelo enger. Nak kene maklum. Mula gempuk rampis tak aduh. Musalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantel kula dan tretan ijo monter ekiliana sifat-sifat khusus dari Kanjeng Nabi uti satetes we dekilin sifat dari Kanjeng Nabi satetes kilian akhlak dari Kanjeng Nabi mapan habuk nih kamu satetes dari lautan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi itu di pembicaraan nih karangan orang-orang soleh, aulia, orang-orang Allah, malaikat itu di pembicaraan kulit. Itu tunging saya menyenangkan, saya indah, saya mau kau besar. Dia pun tak tahu tak kau besar, jadi tak kenal kita kau besar, jadi pun tak kenal tak saya. Mulai dia kenal Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, ampun kau kegembiraan, kau kesenangan bagi pengenal pecinta Tuhan. Oh, Kanjeng Nabi kegembiraan, Kanjeng Nabi kesenangan bagi saya, bagi pengenal pecinta Tuhan. Moreng secinta ke Tuhan, cinta ke Allah, Kanjeng Nabi teti kesenangan, teti kegembiraan kangkui orang, bagi orang pecinta Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kau kegembiraan, kau kesenangan bagi pengenal pecinta Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Polana tembus sampai ke akhir. Polana pas maju ke pangeran nurut Kanjeng Nabi ini. Uji nurut gandeng dia ben Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas nurut gandeng dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya dimeriahkan ongkuan Allah. Makanya tiba cerita akhir fahtazzal arsyu darabau istibsyara waras boleh Kanjeng Nabi nih kan Sayyidina Qara wasi'a kursiyyus samawati rabbah ars wasdadal kursi haibatan wa waqara wa amtalatis samawati anwara. Langit nah wadajjatil malaika, langit nih malaikat tak wadajjatil malaikatu tahlilan subhanallah. Sampai Umina TV Kanjeng Nabi ini kau sambut kan, kau sambut TV. Sallallahu alaihi wasallam. Walam tazal ummuhu ibuna ummina. Walam tazal ummuhu tara'an wa min fakhri wa fadlihi ila nihayati tamami hamli. Walamma syadda biat talqu biidzni rabbil khalqi wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
Salli salatan kamilatan Salim salamatan ala Sayyidina Muhammad tanhallu bihi al-uqad wa tanfaridu bihi wa tuqda bil hawal wa tunahlu bihi wa sunnal khawal wa istasfi wa wajhil fi kulli lamhat wa atina fid dunya waj'alna lil muttaqin Fatiha.